دەم باش گۆدار و تەماشەوانین هێژان بەرنامەیە ڕۆژەوای رو دەرگەلبەن یەک هەلوێستی نێزیکاهی یەکی تید ڕۆژەوا کوردستانێدا هەر درێزا سێرەکە دەبوویان چ لە بەشێک چ لێ تەوایا کوردستانی بە ڕوودان و بویێران وەها کردیە کو di پرۆسەیەن جودادە لە بەشێن جودایەن کوردستانی پرس و هەروەها حەودانین یەک رێزیە زێدەتر دەرکەتنە پێش بەکی نەها و ڕۆژەوای کوردستانی دا ئاستا هەرێمێ و جیهانێ دەژی ڕەوشەک تایبەت ڕوو دەدەک و کۆڤید-19 جیهان هەم نێزیکی هەمژێ دووری هەبوو دوو کریە لێدا ئاستا نێتەوەیی دەستەکنا نێزیکاهی خورتتر بوو دە هەرێمە ئەمەدە ڕەوش هەستیارترە ئاخافتن لەسەر پرۆژە و پلانین هەرەمی یەن هێزان چه هەرەمی و چه جیهانی بن هەنە لە پرۆسەیەک وەهادە گرنگیا یەک رێزیە دە جیهانا کورد کوردستانێدا چیە لەگەل میوانین من ئین ئیرۆ ئین ڕۆژەر سەرۆکەی گشتی پلاتفۆرما دەموکراتین کوردستانی پێدێکە باکوور سەرداچ بوجاک ji stûdyameya diyar bikirê û berpirsê rêveber ê polît biriya Partiya Demokrata Kurdistanê Sûriye Mihemed İsmaîl ji stûdyameya Qamişlo em dê bigirin dest û binirxînin em derbasî Qamişlo dibin dem baş Kekê Mihemed Kekê Mihemed min dixwest ez ji wir dest pê bikim niha rewşa herêmî nav neteweyî lê herî giringiya navxweyî çi bandorê li pirsa nêzîkahiyê yan jî yek helwestiyê li Rojavayê Kurdistanê dike. Spas silav û rêj hemî temaşevanên hêjara herwasa cejna qurbanê li miletê Kurd û li hemî karmendên Kurdistan 24 û temaşevanên hêjara pîroz be. Hêvîdarim serketin wek dibe sersaxî ji malbatê şehîdara be. Spas ser vê programa heyî giring bi rastî yek rêziya Kurdî yek helwêstiya miletê Kurd pêtiviyekî gelkî giring e û dîrokî ye û janeke dîrokî me şopandî got miletê Kurd her weqtî de pêwîstî heye bê yek helwêstiya miletê Kurd wek te kerem kirî gelek tişt de alî hene bandora wê xurtin ser yek helwêstiya Kurdî meselên Kurdistanî gelekî bandora wê heye giring heye di aliyê heger piştevan û alîkar be heger bixwazin nakokiya jî çêke her wesa aliyên herêmî ê goheyî çi komelên komelgehên siyasî herêmî deverê de çi dewletên herêmî deverê de heta niha jî şiklekî negatîv rola we hebû li aliyê yek helwêstiya miletê Kurd nexwasim rejimên dagirkerên Kurda û yê got heqê miletê Kurd yê got baxwe girtibûn û dijayetî bû mafê gelê Kurd û pêşeroja Kurdî ewan gelekî bandoreke giring lîstiye heta niha dikaribê ji xala sereke ew e yê got tesîra rejimên deverê rejimên dorûber rejimên got miletê Kurd û heqê miletê Kurd mafê miletê Kurd paş dabirî û nehiştî got bêdan ewa bandoreke xwe berova jî wê welatparêzên Kurd hestê netewî singê însanê Kurd e jana hêja ya got welatparêziyê singê însanê Kurd e ew ê timir berxwe girtiye û xwe ragirtiye û bayixdanekî giring kiriye got no miletê Kurd yek helwêst be ji ber got yek helwêstiya wî hêzeke xurt e û qeweteke ji miletê me re derbarî hemî qonaxa. Kekê Mihemed niha ew babetên gotegirtine desta her wiha ji derveyî wêne niha rewşa Sûriye bixe ku Rojavayê Kurdistanê hin jî parçeyek li nav Sûriyê Sûriye ji aloziyekî giran ya siyasî destilatî krîzeka meziniya aborî derbas dibe ev yek di qada navneteweyî de wiha diyar dike ku çareseriya vê krîzê divê bê peydakirin di demekî Kurd de di rewşek wisa de gelo yek rêzî yek helwestî nêzîgahî ya doza Kurd çi qas giringiya wê heye li gora nirxandina we berî niha jî got her weqtî de di her demê de yek rêzî û yek helwêstiya miletê Kurd pêtiviya û giringiya wê heye û miletê Kurd mihtacî wê ye ji ber got hêzeke xurt e ji Kurdara piştevanîkî gelkî hêjayê hêzeke navxweyî ya miletê Kurd e guhêkarîbe ya got berî va jî wê rola wê heyî ew meselên herêmîn e û yê meselên desalatdariyê got dijî miletê Kurd îro Sûriyê de divê qonaxa got em tê de
براستی تنگاویا گوسر قیران سر سوریه بگشتی تنگاویک بو هر وصل سر ملت ما دوباره تنگاویک بو تنگایا گوری قیران سوری در بدر کردن و زحمتی و تنگا کرد طولو بره بلا ولا کردن ملت کرد و هزن جواتا کردی جهدو کتن اوه یک تنگاویکی او یا یکم بو عاد دوا نه یک هلوستیا گنا ملت کرده ناکوکیه گودنا هزن سیاسی کردی ده نخاسم هاتن پیکانین انا بجم حمید وک هفدو گناهکارن لی ناکوکی هایی تاثیر هر تشتی کرد و هر کسی کرد ناکوکی کردی تاثیر هر انسان کی کرد هر جهه کی کرد و یکو مفاجیجه ورگرد هگر رژیم به هگر نحزن ملت کردو نخوازن گو ملت کرد سر کفه و پیش کفه اوان مفاجیجه کرد گره که تو دفع هر کرده کی وکه حقیقت و راستیت زانه لی هر کس پیناکه یعنی او هزین سیاسی کردی همیشه وی راستیت زانن گویا که روسیا کردی گرینگیاوی هیا هزا که خورتش کرداره کارمش قناق کی بخ قناق کی دیده کارمش استا کی هلد بو استا کی برفرهتر لی بلکه هر کس پینا که ایرو ام حست کن جواتا کردی فشار کی بکی گلسر همی هزین سیاسی کردی و کارب یک هلوستیا کردی درست بکی و بروپی و جهر دوی حاله دا از کارم شانازی بیجم انجمن اجتماعی کردی هر وسا ام کو پارتی دموکراتی کردستان سوریا ما همیشه یعنی خبات خوش بو حق ملت خور چه نرینا سیاسی به چه موقع ما به جهه ما هندره اپوزیسیون سوری ده به چه پیوندی ملگل همی آلیان ما پیوندی و هناندنا ما جهه کی تایبت گرتیه ما نرینا سیاسی کریه افتفدش بو خاطر خدمت ملت کرد و برجواندی بالای گله کرد هندره و قناغه هدا قام زانم مجبور ويجي قربانيه زور وتضحيات دانينا وكسي ام مجبور نكنا ام فاني ريناجي بسطينن سروي اساسي ام خريكه قالك مجيلي جو يك هلويسيا كردي بايقدانك زور ددني جهدانك زور ددني جرينجيك زور جير هاي الجمع هر وصا ام خباتت كنجبو حق ملاتي خو وما في قال مراتي خو تضحيه جيجبو وجداني بله سپاس که محمد امی وگرن نکتم در باسی دیار بکری دبن دنباش ککسرتاچ پارچین دنین کردستانی دپروسیا نزیکاهیا کو نهال روجاوای کردستانی دی جیاندن دکارن رولک چاواب لیزن و بگشتی جی یعنی پارچین دن رولی چاواد پرسین نزیکاهی و یک هلوستی و یک ریزیا کرد پارچه یک دن دکارن بلیزن گر نرخاندناته بکر. بله گلک سپاس نها یک هلوستیا کردان لحمو پچین کردستان چاره سر کردنا پسا کرده. اگر کرد یک هلوست بن از اوسا باورم چاره سر کردنا پسامه باشتر بمشه. جبوی یکی او خباتو کو لکردستان روجاوا پیکتی ام کرد به ایرانی جویرا میزدکن او از اوسا باورم کی اگر او خبات جبو یک هلوستی لکردستان روجاوا سرکوه تأثیراوی کی پوزیتیف لکردستان باکور و حبو پشین کردستان هبه جبوی یکی جی ام هیوی دکن او پشتراستن او پشکریا ویجی دکن کو او خبات لکردستان روجاوا سرکوه و ام گلک کف خشن کو ناوی خباتی دا امریکا رولکی گرینگ دلیزه و اوروپا بس فرانسا رولکی گرینگ دلیزه و ام هیوی دارن دمی کی کتا مزگینی کی باش لکردستان روجاوا وره و از باورم همو پرچین کردستان بتلیلی او یک هلوست سیاسی پی بگرد. آلی دندا گلک گرینگه جبرکو راسته ناو خباتی یک هلوسته دا گرک مروف گرک بهنا فرح به گلک پیوست ام زیده جی سوی ام ناخوازن زیده سوی تشتان ببیجن حوالی می برای من لکردستان روجاوا جمع باشتر زانن چاوا او خبات پیشوا بچه و بگیجه اندامه کی تنی داخوازه ما ام اوکو
روژکی کنده بلا او تشت او یک هلوستی پیک به و ام وی خباتی به ایرانی میزه دکن خباتی کی نشتمانیه خباتی کی نتواییه و تیسراوی پوزیتیف لسر مشه هبه نه لبیدری دخوازم تشت کی گرینگ بیجم لبی خباتی ده از اوسا باورم ایران نخوازه یک هلوست کی کردستان روجاوا پیک به لبیدری دبکو Türkiye jî hinek ji wî yek helwestî bitese lê ez dibêjim nehewce Türkiye lê yek helwestiya li Rojavayê Kurdistan me tirsiyekî wî hebe ji ber ku Kurd tim cîranekî baş bûn ji bo hemû dewletên cîran nûmunekî mînakekî baş peywendî mabeyne Herêmê Kurdistan û Tirkiyeyê و از باورم اگر روزی پس کت لک سوریه اول روجاوا کردستان حال ببه روجاوای کردستان ببه جیرانی کی باش جبو ترکیه جی جبو یکی از هیوی دارم همو دولت جیران پیشگیری او یک هلوستی لکردستان روجاوا بکن. که سرتا چردوی چرچوی ده من دخواست اشته بپرسم نها ده سال 1909 تو یکی ده حريما كردستاني كتب بروسيسكي دنده سال 1909 تويكي حتى انها ديفان سالان ده 29 سالان ده يعني دوزا كرد استا حريمي استا نامنتوي دجي گهشت استا گلكي برس دي بروسيكي وكي ايرو ده نزيكا هيا لروجاواي كردستاني گورود ده gelek aliyan ve veki dubare kirna dîro ke ya 1909 yekale başûrê Kurdistanê tê li dar xistin tu got ew wê salê jî gotî bînê bîra xwe gelo rastî dîro xwe dubare dike niha li Rojavayê Kurdistanê kekê sertaç Ez usa difikirim ji ber ku wekî min got yani siyaset pesa devlet Suriye piskireki qeyrani Suriye li qonaqedaki ew meseleti ji bo çareser mesele yani faza çaresere o naha ji bo yekî jî pîwîst Kurd bi taybetî wî demê de yek helwest bin û yek rêziya xwe pêk bînin û wexta ki ew tiş pêk hat از هیویدارم وکی لکردستان باشور لهرم کردستان او بدیرو کی از اوسا باورم او تشتی که اوسا جاره کدن ده قومه از وی تشتی به ارینی ام میزه دکن او لبیدری تشتی که هیا گلک گرینگه کد دما داعش ده هم لکردستان باشور هم لکردستان روجاوا قربانیین مزندان هم بری شری داعشه ده و لوی شری ده کرد بون حوالبندن یعنی پرچکی هالپیمانی لگل دولت امریکا و دولت دن او قربانیین که کردستان روجاواجی دان و گلک پنابر به 100,000 پنابر لکردستان ولاتی خو در دوری خود ترکه او تشتان همون نشاندن که کرد دوستکی راست و راسته و کرد خودی سوزی خواه و جوابی یکی جی دوستی کردان دخوازن پسا کردی لکردستان روجاوا حل بکن و کرد جی آمادنه و از دبیجم دیروکی کی باش جبو کردان جاره که دنده خود تکرار دکه و کرد انشالله بگیجه آلمانچه خود کردستان بله سپاس که سرتاچ هم دی وگرین هم در باسی قامش لود بین ککی محمد نهال گور آگهدارین کو مورگرتی هن آلیین کو دمک نزیک ده در باسی ناو هیزین ناو ریزین انا کسبوی هنا اف یک گلو yani çerçeva yek helvestiye de yek reziye proseye ki nuya nirxandina te li ser vê berfereh bûna hêsên di nav enekese jî bigirim keke Mihemed.
بس براستی او هیز دو بشن يعني یک هنك جي او هیز برید ناف انا کسی دابون هنك آریشیوان هبون هاتبون راوستاندن کاروا انا کسی کمیتا کی دا مزران ناوا دا چارەسەریک هات کرن و هاتن جاردی وگراوا و نونارتیا خود هندره انا کسی دا ستاندن و جهه خبرن هنك جو يعني او بارتين سیاسی گوبر جید ان کسی دبون دو پارتی جه ناو خو گوهرتن ناو کی نه و هاتن جه خو بستندن دره انجمن ده شپیلا چی پیشروجا کردستانی و هر وسا روت آزادی سربخوا هر وسا پارتی دموکراتی کردی سوریا ببون سه بش ناکوکید نوادا و خلافات وان هبون انجمن اجتماعی کردی هر سه قبول کرد پست کی جبرگو هر حزبک هر پارتیک بسه اندامات هندره انجمن اجتماعی کردی دی مگو هر یک جوا انجامکش بشکی جوان هر سه کسی وان و بجدار بناو پست کی انجمن اجتماعی کردی و پروژه کی هبش بو یکی تید ناوان هر سه بشاده گوجاردی وگرن یک حزبه سروی اساسی پروژه کی انجمن جهه گود نواده کو انجمن وا قبول کرجی وکو پارتیا کی پست کی وه بو جهه کی خو دندره انجمن اجتماعی کردی دگر هر واسه هنک پارتی دی هن تازه طلب خدانه انجمنت خوازم تک ناورزی انجمن اجتماعی کردی چند پارتی نه او هاتن و گوهستن داخوازا و جبو جواتا برفره یا انجمن اجتماعی کردی جواتا انجمن اجتماعی کردی او جهه گوته دا بریار بیستاندن کی جوا قبول بکه و کی جوا قبول نکه سروی اساسی هنک او پارتی دیتر معنی هویا حتی جواتا انجمن اجتماعی کردی چیه ابون يعني تشتيقوا هاتي كي محمد نها سيج بوغو انجمن اجتماعي كردي كوميتا كي دا مزراند بوش بو چارا سركرنا في برسكريكا كي محمد بابتك يقول كي سرتاج اني زمان جي هبوم نها ولاتين هاويردو انقره وطهران لسر مسرا يكريزيا لروجباي كردستاني دهن داخيانيين انقره دجي خيابو گوش بو خو نباش تبينن وکی گفکی لسر خود بینن وکی دوی بابت از دخوازم نرخاندنات بگرم براستی یک هلوستی یک ریزی یا کرد روجاوایی کردستانی گفکش ولاتین در دوره را قد نابه گفک درباری چه آلیه کی یعنی یک ریزی یک هلوستی ملت کرد هندره کردستان سوریه ده ما جاول دجي حتى انها نحزن ملات كرد خواستانا ورجيم سوري خواستانا جو انه ابايا وقت عندنا كش سوريا ومرمين خرابين هين وقد تراستيا فيتنا وهر وساجي تراستيا قلتنا جو دجي عليكي سياسيه او عليكي ناف دولتيه نخاسم دولتها تركيا سينورا كي دريج قال سوريا بايوانديه القال سوريا ام تقدير دكن آریشین وین هندر ده هنه ام و حمیا تقدیر دکن یک الویسی املاط کرد و یک ریزیا کردی هندر سوریا ده جبو نوع کیج راحت بونه و حساندن ناف جواتا کردی و وید دورا هدا گوبه به پنگا و کیج بو چرا سرکرنا سیاسی پروسس سیاسی سوریه بگشتی ده قد ندجی چه آلیکیه نه ترکیه و نه ایران و نه اردن و نه لبنان و نه چه آلیه گو دوروبر و حتی عراقیش یک ریزیا کردی حتى او بيكاتن قب مرد جين وكو سريان وكلدان واشوري وبراين عربي قد نتويد دفري ده هي ندجي تشهاليكي سياسيه ندجي تشهاليكي سياسيه ندجي تشهاليكي نتويه يان دينيه يان عليكي ناف دولتيه تما تناهيكي واراميكي دفي دفري ده بتشي بروسيسا كهجا شبه قد بينغا وك چارا سركرنا سياسي گشتي پروسس سیاسی گشتیا گوجر شاف دریا ناف دولتی بریارا دو پنجی و چار پنگا و که بالیه ویدا بالیه عالیه ناف دولتی دا برو واجی وید شته راحت بونه که جوا حمی علیارا بله گلکی سپاس ککی محمد از درباسی دیار بکرید بم ککسرتاج پرسا خوی داوید و خوازم اشتبکم لسر یکیتی کی سرانسری نتوی کردی گوتی آخافتن جیهیان گلو گابا کوهین
یەک ڕێزیەک لەسەر ئەساسی پارچەین کوردستانی پێک نەهاتیە مرۆڤ دکارێ لەسەر یەکیتیەکی سەرانسەری قسە بکە کە سەرتاچوو باندۆرا با هەردوو پرۆسیان لە هەبوو دوو دکاری چاوا ببەگەر نرخاندناتە بگرم کەک سەرتاچ نها او پس یکیتیا یک ریزیا ما بین کردان او دگور حبو بیش کردستان شرطی وان جدا جدایه ایرو ام دبینن لکردستان روجاوا گلک پیشکتنه که هیا و ام ویاج رینی تماشا دکن اما لکردستان باکور دیالوگا ما لحد حمو نفخد هنا اما او خبات ما هین نگیشتی انجامه کی او هین کنکرت نبویه لی وکی من سوی دا جگوتیه اگر کت خازن سرکبن کلیدا سرکفتنی یک ریزیا هلوستی یک ریزیا کردانه و یک هلوستی سیاسیه و جبوی یکی جی پیوسته مروف او تشتانان فرض نکه یعنی وکی یکی تی نتوی کردستان لحمو لناوچه اوا تشتکی کو از ایرو ویا وکی ام بیجن پچک مشکله دیوینم جبوی یکیشی پیوسته هر بشی کردستان هر پچه کردستان یک هلوستی خوی سیاسی لأو پچه پیک بینه از باورم لوی دمیده او پسکریکی او پشکریکی باشتره جبو دوزا کرد و لوی دریجی مرا و هینک تشتان به نرم به هفدورا بپیوه و نرم به هفدورا مناقشه بکه باشتره و پیشگیری بده جبو هلوستن یک ریزی لهر پرچین کردستانی دن یعنی جبلکو روشا مع لهبدو جدا جدایه بله گلک سپاس کەک سەرتاج ئەم ڤەدگەرن قامشلۆ کەکەی محەممەد من دخواست ez پرسا داویژی تە بکەم گەلو هەلوەستا بتایبەتیە ئەمریکا هەلوەستا هەروەهایێ فرانسا زلهێزین جیهانیشی گریدایی یەک هەلوەستی یەک ریزی یەکیتیا کورد چییە و پێنگاوین وای پراتیک دوێ بابەتێدا هەنەگەل والله ببورا دنگ قطب بووم فهمنا تێ نەگەهشتم ez pirsa xwe dubare dikim kekê Mihemed sekna Amerîka herwiha Fransa jî girêdayî yek helwestî û yek rêziya Kurd çi ye li Rojavayê Kurdistanê ger nirxandina wê ji te bigirin. يعني هبونا ولاتی گرتوی امریکا پشتوانیاوی گلوی پروسیسا یکری هلوستیا کردی دندری کردستان سوریه دا براستی تشتکی گرینگه ام گرینگ دنر خینم سپاسی کی زورج حکومت ولاتی گرتو امریکا را کوکاری به آریکاریه بکه هر وساز گل پشتوانیا پیمانیا ناو دولتی فرانسا و بریتانیا و حمی علیه دی اویا يعني وقت تشتكي خالك السركيه خالك جرينجا قد نابينا وقتها كرم كري قافادي جي قد نوتو يكيدا نابينا هيزين كرديه كردستانا باشور داجي تشتكي وها هات كرن ايرو روج ام جرينجاوي قال كيد بينن وفشا يعني قال لك جهدان وبايقدانك الزور لفي بيفاجويت كن لفي بروسيسيت كن وام هیوینا گواه بردوام به هر وسایلی کردی جیوت شته کاربن مفایجه ورگرن درفته که دیروکیه گو ولاته کی خودی رول وکو امریکا ایرو کارب دناف دا و پشتوانی و پروسس هب که ویا جی عمله کی پوزیتیو گوجوه پیوجوه هر وام گشبینند و علی وام علی کاربن جی علی خوا و کو انجمن اجتماعی کردی ام گل کی گرینگ دناخینن و ام علی کاربن گوه پروسس بسر بخن نخاسم جر چافدریا دولت که گرینگ و کو امریکا هر وسا پشتوانیا فرانسا و بریتانیا و پیمانیا ناف دولتی هر وسا جر چافدریا دولت دیجی روسیا جی آگداره و آلین هرمی جی حمی آگدارن اپوزیسیون سوری آگداره ام توجه آگدار دکن گونو پنگاون گرینگ پنگاون گوری پروسس سیاسی گشتی سوریه دا بیناوید. بله گلکی سپاس محمد اسماعیل برپرسیری و بری پارتیا پولیتگوریا پارتیا دموکراتا کردستانی سوریه کوچ استودیو اما اقامش لوت الگل من بوی
سپاس سروکê giştî pêdeke Bakur Sertaç Bucak û ji Diyarbekirê Tirkiye. Temaşevanên hêjam hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek dîna rojev